turabaramukije abateze amatwi ibiganiro bya Channel Jam Sport Update Time Show, bantu mukomeza kugenda mudukurikirana rero turabaramukije. Iki gitondo rero twaje kubagezaho amakuru agezweho ya siporo utasanga handi usibye kuri channel yacu. Rero tubabikiye byinshi cyane. Umukino karundura wabaga kuri stade Amahoro, akaba ari ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya APR. Yaje kurangira ikipe ya Rayon Sport iwunganyije cyane nyuma y'uko Ganijuru yitwaraga neza cyane aterekamo, Watara nawe aza kuba aterekamo yishyura igitego cya APR kuri penalty. Ngira ngo ni byinshi turi buganire cyane. Turajya i Burayi. Ikipe ya Arsenal yaje kuba ibona amanota 3 mu gukomeza kwirukanka ku gikombe. Barcelona nayo yaje kuba itsibura umuntu cyane, itsinda ikipe ya Osasuna yitwara neza cyane mu gukomeza gutwara igikombe. Bibutse rero bakunzi bacu badukurikiye amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no hanze, no gukora subscribe, mugakora like, mugatera na comment kugira ngo ibiganiro byacu muzajye mubibona bitabagoye. Reka duhere mu Rwanda. Rero habaga igikombe cya Afurika muri volleyball, akaba ari umukino wari ukomeye cyane. Ikipe ya Polisi Volleyball Club yakinaga umukino wa nyuma n'ikipe ya Al Hilal, akaba ariyo ifite ibikombe byinshi cyane. Akora ifite ibikombe byinshi cyane muri volleyball. Biza kurangira ikipe ya Al Hilal yo muri Egypt itsinze ikipe ya Polisi Volleyball Club amasete 3-0, itwara igikombe cya 17, aho ikipe ya Polisi Volleyball Club yacyuye umwanya wa kabiri. Bakoze amakuru agezweho ya siporo. Rero ni umukino wari ukomeye cyane, match karundura, match ya wananchi. Ikipe ya Rayon Sport yakiraga ikipe ya APR kuri stade Amahoro. Biza kurangira ikipe ya APR na Rayon Sport binganyije igitego kimwe kuri kimwe. Match twabonye match yari karundura, match yari imiriro cyane. Ikipe zose zagaragaje imbaraga cyane, ariko biza kurangira Ganijuru, umukinnyi rwose w'umuwinga ukomeye cyane watakira Rayon Sport, ayiterekeyemo igitego cya mbere. Stade arayihagurutsa cyane, twabonye abafana ba Rayon Sport bishimye cyane. Ikipe ya Rayon Sport yari imeze neza, iri gucabaraza cyane. Ganijuru aza kuba ahagurutsa Stade Amahoro, abareye bose abahagurutsa cyane. Yaje kurangira ikipe ya APR FC rero yishyuye igitego iza kukishyura igitego cyane, cyatsinzwe n'umukinnyi bita Jibril Watara, aza kuba aterekamo penalty neza, yitwara neza cyane. Bakunze amakuru agezweho ya siporo. Rero reka mberekeze i Burayi hakinwaga imikino itandukanye cyane. Ngira ngo match zabaga ikipe ya Newcastle yaje gukora ikosa cyane ku kibuga cyayo, itsindwa na Sunderland ibitego 2-1. Na ikipe ya Aston Villa nayo yaje kwitwara neza, itsinda ikipe ya West Ham ibitego 2-0. Ikipe ya Tottenham Hotspur mu isengere cyane yaje kuba itsindwa ibitego 3-0, itsindwa n'ikipe ya Nottingham Forest ikomeye cyane no muri Europa League, imeze neza, iri kwitwara neza. Musengere Tottenham itazamanuka uyu mwaka rwose, ibirimo birayibaho ni ibindi rwose, imerewe nabi cyane. Ngira ngo rero byaje kurangira Forest yitsinze ibitego 3-0. Hari indi match yari iteganyijwe saa 12:30 yabaye, yari ikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal yazaga gukina n'ikipe ya Fulham. Arsenal iza kwitsinda ibitego 3-0. Ibitego byatsinzwe n'umukinnyi bita Victor Gyökeres kabisa, yaje kuba aterekamo cyane. Igitego cya mbere yagitsinze ku munota wa 9, ikindi aza kugitsinda ku munota wa 45, bongejeho inyongera. Uwo bita Bukayo Saka aza kuba atsinda agashingura cumu, aterekamo igitego cya 3. Match irangira ibitego 3-0. Uyu munsi rero hateganyijwe match ikomeye cyane, match iraba ari karundura. Ikipe ya Liverpool iraza kwakira ikipe ya Manchester United, akamatch kari buze kuba gakomeye cyane. Ese Liverpool iraza gukora gashya itsinda ikipe ya Manchester United ikomeye? Hagati ya Arne Slot na Michael Carrick ninde uri bwitware neza? Reka ibi tubisigire ikibuga, icyo kiraza kuba gisobanura cyane. Sigira ngo rero twareba no muri La Liga uko bimeze. La Liga hari imikino yagiye iba. Ikipe ya Osasuna yazaga kuba yakira ikipe ya FC Barcelona, biza kurangira ikipe ya Barcelona itsinze Osasuna ibitego 2-1. Wakwibaza ati byatsinzwe nabande? Ibitego bya Barca byatsinzwe n'umukinnyi bita Robert Lewandowski, aza kuba aterekamo igitego ku munota wa 8. Naho icya kabiri kiza kuba gitsindwa n'umukinnyi bita Ferran Torres ku munota wa 86.
gatatu aza kuba aterekamo cyane, naho icya Osasuna cyatsinzwe n'umukinnyi bita Galicia, n'undi mukinnyi ukinira ikipe ya Osasuna. Uyu munsi rero dutegereje indi match iri bube, ikipe ya Real Madrid nikora ikosa kwa Espanyol igatsindwa cyangwa ikanganya, ikipe ya FC Barcelona irahita itwara igikombe bidasubirwa. Bakunzi bacu rero reka mbashimire uburyo mwabanye nanjye, yewe mwe muri kumva ndi James, reka nzagaruke ubutaha mbabwira ibiri kuvuga. Goodbye.